Anya laki din! Oh, Mira anak, di ka kadipay mapan. Aldahon, ang mga numala daw ka iti klasem. Ururayak ni Miko, nanang. Umay naksukunan dito'y balay. Kasta ka di anak ko. Katuan urayom nga rod. O nanang, nag-text mo't ang paumay ka nun. Nasayaat no kasta. Ngam ni kas iti kanayon ko nga ipalpalagip kada kayo. No boyfriend, boyfriend lang. Di pa nagadal yung kumati panunutan nyo pa'y. O nanang, di pa nagadal mitiin into na rin mi. Agyamanak no kasta anak ko. Agadal kayo anaimbag. Gaputa para matlaang kada kayo dayta. Saludsudan ka man, kumare. Oh, anya mananday ta? Manungaminan adaras anakitak jay anak ni Marisandra, ken jay anak ni ex-kapitan anagang kasda iti motor. Oh, Agayan ayat da kadi. katuan, kaano ba idinadamag ko day nga agayan ayat damira ken Miko? Anya? Ay una yan. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong. Dayjay pay laeng met amiko ti kinayat dayjay amira. Ha? Abay anak ko ng day tamare. Ket no nagalas ti ugali dayjay amiko. No jak agbidok, drug addict dayjay. Anya? Ketun mare, kita emmet at ilangana. At dapay tato iti dua nga ima na. Iso akas laadik. Ha? Anyamot ten ni kumare Sandra. Taintulok namat nga iso ti inaklon je balasang na. Ay may samot amaag. Kuha? Anya, apay anak ko na masaan ka paboriti anak ni Sandra, kanya anak ni ex-kapitan? Ay wun atata, gapo tamadlaw mo't nga adik dahi amiko. Anya, Anya laangan nga itibiyag ni Mira, nubilang laang ta iso ti pakiasawaan na. Ay na, Diyos mio marimar. ha? Mas dawak man kin ni Kumari Sandra. Ubing pay lang amin di anak na, ngam intulok na meten anak ki ayan-aya. Kita niya ngay garawd, amumutin ti panawin ita. Uubing pay laang, ngam adan boyfriend, kas kada girlfriend da. Sa bagay mo't di ngam, iti kinaado ti tattao. Jay pay laadik ti kinayat ni Marisandra amanugangan. Anya lakit din. Anyamat ka daw dyan, bakit Maria? Ay, judgmental talaga. Ha? Apay anak ko namday na. At ang minadamag ko, ibagbaga na ka no, nga iti kinaado ti lalaki dito'y lobong, kutsak pa'y la ka no, tinaklon mo. Anya, kasta ti bagbagana. Wen, jak magustuhan ti bagbaga na, adikak pa'y ka no Anya, Jay nang ibagaan na, imbaga damat ka ni nanang, isong imbagamot ni nanang kanyak idirabi una yun day di bakit Maria? Gapulaang siguro iti tatong isuan na ibagana nga adik ka. Anya ko ma, sawon na ti sawon na. Awan bibiyang ko, awan panawon ko iti kakastata tao. Ay na, kumare, no siyak ti sika, pagwinaswasa kun damira ken Miko. Ha? Mare, Apay, kayat mo kadi ati pakiasawaan di anak mo, kat may nga adik. anya ka din dayta nga ibagbaga mare. Ay na, imposible adi mo makita tila nga day di amiko. Tato amin ti makita iti ima na. Ay, karari kakitkitaan. Aniya. Saan pa'y anala daw ti amin, mare? Tapno isurom iti nasaya at di anak mo. Saan da pa'y mat nga agasawa? Iso apagwin naswasem idan. Aniya? Ay na, jak lagi di pagarupan nga ibaga na ken kadikasta kumare. Di la nagbain. Wan nga rod mare. Kunaklakit din, no anya ti umay na ibaga dito'y balay. Dayjay lagayam. Ay, una yan. Napaka-judgmental talaga ng babaeng yon.
Wan nga rod. Nagmayat ngay sa gunot tapno agnakam. Ala, bay amlat ta mare. Ibaga na latta, no anya ti kayat na nga ibaga. Tinapatag, awan ti dakas ngar aramiden ti anak ko kan kuana. Talaga makapapungtot. Anya nga rod, mauman tulat ta, mare. Udak laki day no siyak lang tinangibagaan ni Maria iti kasta. Uray si kamagayam. Haywan tata, saan lang adata Adu tayo ngam tijak maawatan. Ay na, ura ni Marisandra, imbaga na kano ti kasta. Anya, inagawan na ba inan? Wan nga rod tata, jak amo no anya klase di panagnyong ngiwat na Maria. Awan na talaga ti babae na daya babae. Nagtura na nangibaga kan ni Sandra. Naimbag kumamon no awan anak na babae. Ay na, apuaya. Ay, naku namon tata. Di nalapdan tingiwat na. Kasanon, no ti anak na ti makiasawa iti adik. Di kin na namadlaing ti sa ona, salbaget di. Ay, ati ko na mare, masikugan ni Mika. Wan ko mare. Ay, sayang mati pinagadal na. Wan nga rod, dua ko malaangan atawan. Makagraduaran. Ngam, Kat, anyang nga rod mare. Kasta talaga Tinapatay kita, kat takdaran ni Miko, agbalin nga anak na. awan mat kit di makunak kinimi ko. Nasingpat mat. Kan makitak mat anapudno ti panagayat na iti anak ko. Nasaya at no kasta mare. Ituloy ng tulad tamanan ati panagadal na, kalpasan ti panagpas ngay na. Wan mare, kasta ti plano mi ita. Awan parikot iti dayta, tadakamat ang mga awir to iti agbalin nga apokom, no bilang laeng mare. Anya, ni Mika, masikog. Wen, apay kasta ti reaksyon mo? Kaskalanas daw iti kasta unay. Oo na yan. Kat, asino nga iti amati sikog na, ni Miko. Kada sino ba'y kuma, kati sumati kayan ayat na. Ay, maag talaga ni Kumare Sandra. Talaga adi nan nalapdan ti anak na. Adik lang arod ti manugangan na. Anya? Adapay damag ko idi, nga ada grupo na dayjay amiko. Grupo? Wen, grupo ti agtatakaw. Saan mat anakaskas daaw? Taadik mat tilangana. Ha? Anya? Oray po utem. Agbabawin to ni Mare Sandra asaan anang lapod iti anak na iti dayjay nga adik. Anya? Ay na Mare, imayak takayat ko laeng asaludsudan. No pudno jay nadamag ko. Ha? Anya day jay mare. Pudno ka di amasikog ni Mika. Uwan mare, masikog nga rodan ti anak ko. Anya kamutten, Mare. Hay, di kalalinapdan mutten ti anak mo. Anya laangan tinapintas amasakbayan na iti dayja amiko. Adik ka nagtatakaw. Anya ka din na itang ibagbagam mare. Ay na Mare, pudno ti bagbagak. Adda na damag ko idi, nga adda grupo ni Miko nga agtatakaw. Kita ang mamak ngamin tilangana. Saan anakaskas daaw? Anya? Iso nga oray masikog ni Mika, di mo kumaitulok nga kalaysada. Itulok mo kit den, ang makiasawa ti anak mo iti may sangadeng. Ay na, agpanunot ka na imbag, kumaray. Kaano ngay mo ti panagpas ngay mau, balasang ka. Itamot lang ang abulan, tata. No saan a second week iti January? Last week. Kasta ka day. Ay, nasayaan no kasta. Kita niya nga day ta anak mo. Babae ka day. Wen, tata. Sigun iti result iti ultrasound. Babae. Ay na,
Sigurado ang nakapimpintas to day ta, kasking ka. Agyaman ako, nay, tata. Mala, mapan ka ni ti papanambalasang kaw. Aganan nagkawan. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agpanunot ka. Nagalas ti ugali day ti amiko. Noon niya launay mo't at kinayat mo kankwana. Adi kas kadag tatakaw. Ha? Anya ka din dagita ngay bagbagayo, anti. Ay na, mamati ka iti bagbagak, tapudno. Uray maaddaan kayo iti anak. Di ka kumapaikalay sa kankwana. Anya? Di ka maipadpada iti kinamaag jay inam. Di na ka man lain suro iti hustong ayatem. Iti kinaado ti tattao. Dayjay pay laeng met atato-tato at tao ti inayat mo. Hay, jak amuken ka. Hay, naimbag pa'y ni Tata Isong idinasabat ko. Nasaya at ibagbaga na kanya. Ha? Apay anak ko namday ta anak ko. Ngamin, idinasabat ko day di Maria. Pasigmat nan anag mamaditi bagbaga na nanang. Aniya? Nanang, imbaga na pa'y nga adik kan agtatakaw ka no ni Miko. Ay una yan dayjay Maria. Ay payman. Talaga saan asumardeng itikas jay nga ibagbagana? Ungtan nyo man nanang. Saan anasaya at day nga ibagbagana? Day talamang daddadaal mat itipada na at tao ti paglaingan na. Ala, bayam anak ko. Siya kun ti makamo kan kuana. Uray siya, napunuan at mo tan itikas jay nga ibagbagana. Ay na, nagpintas mo tan day ti apo ko. Naala na ti agong mo anatangos, Miko. Well nga rin, nanang. Naimbag lakid din, ah. Tasaan na naala ti agong ni Mira. Da kayo ang talaga. Alawanan, anya lakit din. Di ka madanagan. Tadamot naala na kan ka. Di kinapintas kan kinakyot mo. Siyempre Ay, un kayam. Nagsaritaan mi ka ni Tatang Idikalman. Pabunyagan tayo ni Baby. Ha? Di kay madanagan. Siyak ti makamo iti amin nagastos. Ay katuan nasaya at dayta na panunot yo. Iti kasta, mapabunyagan mo tan ni baby. Uy, nanang. Siyak ti makamo. Uwan gaya mare, umay kay tunga umaintun Sabado ije balay Ha? Anong event? Ay na, bunyag jay apo. Ay, wow! Isto mag-progress manan ang arod no kastamare. Wan, iso nga umay ka nga umay. Awisag tumatlangan ni Kumari Maria. Ha? Ay katuan ayabam lata. Uray na galas, ti ugali na. Anya, agpabunyag dahin ton Sabado. Wan mare, iso ang mabantayo. Sigurado nga ado ti sa Canada. Anya, Oh, apay kas lanas daaw ka. mas daawak laeng tapangalaan da ngay kumaiti ado sa Canada. Kat awan pa'y matinatalgad at trabaho dami ko kan Mira. Ay na, day takad nga minti madikan ka kan. Judgmental ka unay. Anya nga iti amuta, tinapatag, mababunyagan da di anak da. Amangan ket dimot no nagtaod iti takaw ti handada. Ay na mare, diya kamukan ka. No umay ka, nasayaat. Ngam no saan, ay saan laang. Magkaparurod ka iti dayta nga ibagbagam, di ta ka man laangan. Ay na, pagkawarang. Nagadumot din na iyawid mo, Maria. Tagtagari ka di tata, mangan kay latta dita. Anya, ay na, Maria.
Iday, awan tinaramid mo. No sana kontrain dami ko kag mira. Tila ibagbagam nga adik, kas kada agtatakaw. Ngam ita ang nagpabunyag da. Si Kamal ti kaduan ti mayaway. Nagawan abain mo talaga. Anya? Ay, wan, pudno at imbaga ni Tata Isong. Di ka laagbay na mangyawid mo titi ado. Ha! Nangan ka lang arudan. Pinunumpay dahi ta ekobag mo. Agasam? Sumardeng ka man si kabakla. No awan tinasayaat nga ibagam. Agulim ka. Aniya? Oh, anya ngay mare. Unaklakit din no saan ka nga umay. Kasta unay apa nang dadadaal mo idi kinimiko. Ngam itaan nagpapunyag da, imay kamot lang aron. Si kakit di mo't kumare. Kun kunakladay jay. Anya? Kaya't kulaan nga ibagakan ka ha. Saan nga amin nga adda tatuna? Kat dakas ti ugali na. Wano adi? Isu asaan kumaakas ta ti panagsasaom kinimiko? Ha? Nimiko nga adda tatuna. Awan makunakan kwa na. Gaputa na singpet. Ngam si ka nga awan tatuna. At damot amin ken katisaan anasaya at nga ugali. Anya? Itay ka pa'y asip-siputan ka. Agasam, napuno mo na itaimot mo nga ekobag. Ngam okay lang. Iti kasta, kanam amin dagiti nalpas alinaw lawat mo. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hey, Ribeng! Kaano kayo nga agbayad iti utang yaw? Unay mo ni nanatinangan. Uray nagado ti tao, agsingsingir. Kat, talagamat nga ado ti utang nyo ah! Wan, agbayad kami. Urayom labiit, taag-flighten nila kay ko. Kaano nga minayang ag-flight nila kay Mau? Inton o may alawasan, nana. Kat numakadanon ijay agbayad alagusan. Una, Manong utang yun ay ah. 50 mil idi mo na. Idi kwan, nangalaman na nila kay mo iti 20 mil. nana tinang, oy nana. Masobsobra ang samutan ti agkwenta. Kalpasan na, nangala kamot iti 10 mil. Tako nam nga igatang mo iti bagas ken abastuyaw. Nagado ngayon ti utang mikan ka nana tinang. Nalakayo lang nga mabayadan na kita. Numaka-abroad nila kay mo, Ribeng. Uwin, bakit mabayadan ta amin dagita nga utang ta no makaabroad ako? Marurudak kini nana tinang. Magmagnaak ijay kalsada. Isukit din ti ipukpukaw na jay utang takan kwa na. Uray lati malyaw dagiti agkikinuto at chismosa. Ay sus, nakangagdamanen ti ikismis da no kasta. Siyak manen ti kontrabidan. Pasensya amlat tala di idan bakit? Ay na makaabroad ka laang lakay. Ne. Anya ti kayat nasa day ta, mo? Basta, adda kayat na asawon day ta, adyak kayat nga ibagakan ka. Nag-flight nga yaman nila kay mo, Mare. Una, hindi pa'y naminsan abulan. Kat, makabayad ka nga rodan ah. Ay nakatuan na. Pinawitan na kakadimot laangan nila kay mo. Addan, igatang iti bagas kas kada allowance dagiti ubing. Ada ibagakan ka. Anya day ta? Bagay mo ti agpa-eyelash extension. Anya day ta nga ibagbagam mo. Day ngay uso ita,
Apapuskulan kan paatid dugan dati eyelashes mo. Ah? Ay, day tati kayat ko. Sagmamanungay day tamaray. Nalakalaang. No jay gayam ko abakla ti mga ramid. Isungarod adamdamagak no sagmamanong. Tinasayaat, mapantay jay parlor na, tada kayo ti agsarita. Ay, aguray ka man. Mano ti komisyon mo ditoy? Basig laang, si kakit di mat. Agpapintas kakit di, tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Ay, padasan na. Isukat kumataan. Katuwel, kabailan ka papintasan. Agpa-eyelashes extension na klaang. Day talaang ti kayat kong aramidom kanya. Kabailak pa'y apatangusan ti agong mo. Padakkelan ta day ta masangwanam. Ken, day ta likod mo. Opera am? Ay, sapay kabuteng ko ti opera. Ay, tudukak. Injection ti awag ijay. Amangan mo't no nangina. Saan? Kabailam day ta abroad nila kay mo. Manumat laeng ngay, data 25,000. Nanatinang, labsan ka pa dito'y igid ti kalsada ah. Apay asaan mo akadwa ni Ribeng? Padpadaanak ka. Ay kat, padaanan nyo lataan na, ta sigurado lumabas dayjay ditoy. Katuan, addaya sa bali a kalsada pagnaan na. Malaksid ano tumayab. Ay saan mat tumaytayab ni Ribeng nana? Nabayag kami ni agam-am mo. Diyak pa'y napuutan at mayab ni Kumari Ribeng. Ay basta, padaanak. Agawid kamutan, tatila pagturturungan ti saritaan. Maulaw akon kan ka. Agawid kan. Jaran! Nanyatim ako nam itilangak lakay. Ha? Si Kadaytan? Ribing? Ay nasukatamutin tinagan ko saanan aribing nabangsit adenggen day taanagan. Ne, kat anya nga ruti kayat mga yawag ko kan kaita, bakit? Rebecca, baliksam anaimbag lakay. Kan, ay sus, nagtundiris mo tanday ta agong mo. Sigud mat adulpap day ta. Ipatangos ko pa'y daytoy lakay. Ay sus, natundiris una yun. Unatap no saan dakon nga uy-uyawan. Ken, lakay, kita daytoy kurimat-mat ko. Ha? Anya ti ko na makita. Anya kamaten lakay. Daytoy kurimat-mat ko anapuskol ken atidog. Aya. Ay, saan mat ngamin unay amadlaw? Kat no video call mat ngamin. No personal siguro, madlaw. Ay nalakay siya kung ti kapipintasan amisis dito'y lugar tayo. Ay kat nasaya at ano kasta bakit? Ken, sexy akpa yun lakay. Ay sus, nagswerte akong tanadaan na kitinapintas kan sexy nga asawa. Ay lakay, kaano ka manan ngayong agpawit. Naibos manan di impawit ko idi napalabas alawas? Ay na, nagngingi na dagiti amin amagatang dito'y Pilipinas. Awanen ti balor di sa nga ribom, numapan ka makipalingkay. Iso nga agipawit ka, pang allowance dagiti ubay. Amok, akaipaw-pawit man na nila kay mo. Iso nga rod nga umay ko pa injection daytoy agong ko. O, saan ka di amaudin daytoy? Ay na, namin adon adaras, amatudok day taagong mo. Tapno natangos. Anya ti kayat mo asawan? Kunak man no maudin daytoy, ket natangos latan nga agnanayon toy agong ko. Ay na, matudok tupay, Siyempre, kasladalig day ta. Numaplat, kasapulan ang mabumbaan kan mabulkanize. Apay ngay, tila mo't nagturturungan dagit ako rimatmat mo mare.
Ay na, nagdiram usak ngamin, iso akas na. Ay kat, naskan nga isublimanin tapno urnusan da. Apay, saan anapintas ti buya na? Saan nga, Rod? Saanan ang maibagay, di ta nagtonderis nga agong mo. Kat no kagap-gapukla ang ije parlor ni bakla nagpa-vulcanize, ay nagpa-injection iti agong ko. Isu malagayam naglabaga Ay namare, isublim day ta kurimat-mat mo, tapno matarimaan. Ado mati kwartam. Ay na, kas kalapang Miss Universe di ta natarimaan nga eyelash mo. Ha? Bagay kumatnaan? Ay nagpintas, super duper. Uray agsida kaming iti tuyong inaldaw. Basta maipatarimaan ko daytoy kurimat-mat ko. True. Di mo bye-bye ang tabagim. Rumba nga always pretty ka, adi? Bakit? Maangot mo ka, di maangot ka. Anya di maangangot mo? At dagprit-prito iti to yan. Iso siguro ti pangrabyan da. Imprito ato yan. Tila maangangot mo. Sino akaruba ya ti mangrabi iti prito ato yan. Di tamot balay da kumari aribing tinagapuan ti kasday nga angot. Di abroad nila kayo na. Agsidadalaang iti to yan. Si Kamat, di mo kadiam mo ang nagpa-eyelash extension ni Ribing. Kan nagpatundiris iti agong na. Ison ati pangigas-gastusan na di kwartang ipatpatulod nila kayo na. Bay amon takadaag bisita ijay parlor ada commission ko. Isu tinangalaak iti ingatang ko iti si datayo ita. Aniya, mapan ka manin agaradon. Wala na. Da kayo ngay. Asino man ang orayin nyo dito igit ti kalsada asingirin nyo iti utang na. Dayjay aribing Tauray 5, saan pa'y nagbayad iti utang na? Ay, yawanan. Saan na kayo nabayadan da dyan, nana? Apay saan? Ay darum kung tupay. Apay, diyo ayan na damag. Di anya, Kinugas-gastusin na di kwarta na iti panagpapintas na. Amam di kunada nga eyelash extension. amo ka. Regular nga agpapa-eyelash extension ni Rebeng, nana. Kastagayam. Kit nagpatanos pa iti agong na. Ipatiliw kung sakit dino kastalaan. Ay, panawan kan nana. Adon tinaychismis ko kingga. Ay pudno ka di amin nagitimbagam. Ay, pudno nana. Siyak pa'y magti ko na yaw. Mare Rebeng. Ay Mare Rebecca. Oh, apay mare. Ay na, imbag ta nakita ka dito palengke. Imayak gimulpi iti si daan ni atuyo. Ibagakan ka, asaan ka alumablabas iji kalsada. Iji barangay tayo. Apay ngay. Sa dino ngay tipag na Ag-tricycle ka laangan. Hanhantingan na kadaydi ananatinang. Naamuan na ngamin, asabali ti pagigas-gastusam iti kwartam. Apay, asino mat deta chismusa? Nilakay ko nailawan an ibaga na. Kamaten nakngarudan ay iti badang ninanatinang nukasta. Isu asaan ka pailaan nga agpakpakita kan kuana. Anyamot ninanatinang kaslamot saan amabayadan. Sa bagay, jakpay pulos na kabayad kan kuana. Bay amon basta saan mo aliwayan jay sumarunong nga schedule mo iji parlor ni bakla. Di mo kunaan, ama di manen tibuya da ito'y kurimat-mat ko. Saan la aday ta kurimat-mat mo, timadi? Uray day ta agong mo. Apay da ito agong ko. Medyo agbangking. Ay sus, di nakman angawon iti kasta. Mapan ka laangan iji parlor inton bigat. Naskan ti maintenance na day ta agong mo kan kurimat-mat mo.
Dayon kayo matkanaw nga agkita kini Ribeng. Ha? Ay, saan nana? Tultulungam samat nga aglamang kanyak. Ay, saan mat nana? Ibagam no sa dino ti ayan na. Diyo kumamot kamatan iti badang nana. Awan ti badang may ijay balay may. Ure anya ka di apatadam? Ha? Saan apatadam wano badang ti ikamat kukankwana? Kat, anya nga rod, nana. Ay, bongga ka talaga. Sigurado, pinawitan na ka man nila kay mo. Awan nga rod. Jakman amo. Saan matan nga umawawag? Ala, amang ano nakabirok iti sa bali. Padasan na. Ay, umay kanta urnusak na iti eyelash extension mo. Kanday to'y agong ko kanong. Tapay? Nabangking kanumatan. Aya, ay kitag man. Ay nakakababain mat ano mabangking to'y agong kong. Ay na, medyo bangking, medyo kabaalakmat nga urnusan day taket. 5,000. Manan, apay, di nakla maikanan iti discount. Discount? Ay sige. Kapampanaw ni Ribing ako marim. Eksakto mat nga may ka. Ay, kasapulak gayam ti kwarta. Amo ka? Imbaon ko nga umay ditoy. Kasta, ag-sell stock ka. Kat, itad man anjay commission ko. Well, ay, apurado ka. Agtugaw ka, takwintaak numano. Nakwintakon. Adto'y ti maalak a commission ko kan ka. Ay, aguray ka, ang mga numistik ti panagkwintam. Nung ngay adanayon namanan, hindi malugi akon. Saan nak makamatan ti kabakit? Naparpartak kakit atumarayan ngam siyak nga adayo nga ubing ngam sika. Hoy, Ribeng! Aguray ka tagtungtung ta! Day utang mo! Sa anak nga itarayan! No makamatan na ka, ha? Agdiritso ak ijay balay. Sakon to irikap amin at tawakan ritaw. Sako ibulos dagiti nagdadakkel a ginudgod nga asume. Sigurado nga darabis dagi jay. Ada akon dito balay mi. Ilak kun tiritaw. Ha? Ano na dagito'y maleta? Asin, Simang puwet akong bakit. anya? Agtagtagainap aksamit. Ay nalagmad ya tagtagainap daytoy. Ay Ribeng, agring ka! Ribeng! Podno ti makit-kitam bakit. Sana tagtagainap laan. Ah, kasano na pasamak daytoy? Apay bakit? Saan mo ka di anadamag ang madamati gubat iti napanakapagilian? Iso pinaawid na kami. Ah, adda aya gubat ijay? Ay, ne bakit? Ada tao. Lukatam day tari daw. Ay saan? Saan ta alukatan? Uray anya ti mapaspasama. Apay, ada ka di ilam mangam. Ah, Ribeng! Lukatam na tiyuri daw ti balayaw! Agsarita ta! Ne, ninanatin ang matayay. Diyan nakautangan ta. saan ka sumungsungbat? Tapno pumanaw. Ay sus, anyan ay ati mapaspasamak. Ay, aguray ta kasaritak. Nakababain mo't no kasta ti panang tratom kan ko na. Ay, nanatinang, naimbag ang malamaw. Nay, si Mangpot kan. Nagawid ak, uray saan pa'y analpas ti kontratak nana. Ngamin, madamamot ti gubat ti Jay Ili anapanak. Ay kat, agbayad ka nga rudan iti utang niyaw. Ah, utang. Ne. Ay, Ribing, anyo ti kaya tasawon da ito eh? Ah, ay, kuhala ka eh. Ay agbayad kayon. Amuyo, dahito ikamkamat ko kada kayo nga agasawa. Kaso, kasuan kayo gaputa dinak bayadan. Ah, ay, kuha, kaya ti may balod. Ay, kuha na. Ay, mabitlaan. Ay, pagsaritaan mi dahito kiniribing nanatinang. Ay, mabitlaan. Ah, Anya lakit di nga minin aya.
Kasaritam na iti asawam, nga awan sa bali ang naggasgastusan na, no saan at ipagpapintas na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ang mumlakay, ay na, natsambaan manindala kay Roger tinangin a presyo tinatang. Ha, kastaya. Unlakay, ay makapaapal man, ay na, agasam man di 150 a per kilo a carrots ita. Anya? 150? Agasam man dayta. Sana ula talaga. Uwin nga rod, ay, kaanon tumit nga taaya at sumambad a tao. Makapailig kamit. Kasanuta mamba. Kitawang matimulat ha. But, agmulatan tumit no kabailan da, kabailan tamit. Apaw! Well, sa bagay mo't kidi agmulatan to. Bakit? Among ngay lakay, nadlaw ko. Anya man ang tinadlaw mo. Tunggal mapanak ijay balay dala kay Roger. Saan amaawan tinagbukal a prutas ijay rabaw tila misaan da. Ha? Kahit, anya kumano kasta? Ado ngamin ti mangibagbaga, apampaswerte kano dagiti prutas a nagbukal. He, adulaan. Iso pang panunutak, apag iso nga umadanin ti New Year. Ang mangisagana akman met iti prutas a nagbukal, may sa dosena ko naman. Anya? Bareng man umasidag met ti swerte kadata, saan apasig amalas ti sumangsangpay. Anya nga, iti ko na malutuin itong bigat, kumari. New Year rin. Awan nga rod kumare, tawan kwartame. Adamot na urnong ko atang dan ka, ng paggatang ko day iti 1 dozen a prutas a nagbukal. Ha? Unmare, pudno ti bagbaga. Gumatangak at talaga iti pakwan, orange, apple, kan, etc. Abo! May etcetera pa, May nalalaman kang ganyan, Katwan, uray suping-suping aklaang akastoy, at dalatamot ang mukha, si kakit dimot. Apay, mamatik ka, pampaswerte, dagiti nagbukal a prutas, no kastoy a New Year. Katwan, bareng umasidag man ti swerte, mare, saan apasig amalas ti agsangpot. Ganon? Bareng kasla kaming tumat kinila kay Roger, akanayon na amatsambaan tinangin a presyo tinateng. Anya! Nay, nagadumot tanday ta imat mo a prutas, supeng. Ayun, anana. Dandan di mo maawit. Ay, un nga rod nana. Awan meten ni Dario nga umay mangsabat kanya. Ala, kabaalam day ta. Asidag kamot ni Jay Balayo. Un matkit di An-anom ngay ma, dita nagado a prutas. Ay nanana, kasla saan kayo abak-baketan. Apay, di yu amaw apampaswerte dagiti nagbukal a prutas no kastoy a New Year. Ha? Iso nga anyapay lang tararamidin niyaw. Ingkay gumatangan nana. Iti kasta, aggigiddan tayo asang putanti swerte. Itaabaro atawan. Makapail lang nga talaga na dyan asuping. Ha? Taapay? Ay na napang gimulpi ti prutas ala ko ni Nana Bitang. Anya?
Iso ka no ti display na ijarabaw ti lamisanda ita a New Year. Iti kasta agsangpet ka no ti swerte. Anya? Oo kaya. Uray nalain sa ako dagiti prutas sa ginatang na. Una yan ni Marisuping aya. Ay, makasauak man ako na kong. Ay na, among matanda di ako marita. Noan niya tinapanunot na. Yun na yun. Sabay nagrigit akong kontraan. Ay, datapay ti pagbalinan na dakas. Hay, sa wakas, na-display mo't lang amin dagiti 1,000 a nagbukal a prutas ita abaro atawan. Ah, Sapay lakuma, tamang rugi ita atawan kat swerte amin ti agsangpat. Hay, husto kumamatan dagiti malas abambanag, kas kada tattao iti biyag talakay. ay pudno day ta ngayon bagambakay. Ngam saan amaliklikan dagiti malas sa tattao. Ngamin, malas met amin dagiti karo bata. Ha? Anyat kayat mo asawan? Daro da bay lang nga agasawa malas dan para kadata. Kunamlano asino da? Isu dati numero 1 a kontrabida iti panagbiag ta. Ay nanako namon lakay, pudno da ita nga imbagam, malas da talaga. Isu asabay lakuma ta ita atawen ket mapukaw dan iti biag ta. Anya? Anya? Daroda nga agasawa, ti numero 1 amalas iti biyagyo nga agasawa? Katuan mat, Oh? manipod pa'y idi, aging gaita. Isu dala nga agasawa ti kontrabida iti biyagmi. Isu asapay lakuma, ta ita atawan kat agbalbaliw dan. Ha? Numabalin lakuma apagtalawak ida dito'y barangay tayo. Ay, inaramid kong. Oh my God! Ano ba yan? Grabe dahi ta agura yo. Kaslamat na ito lang agura. Ay, saan lang, ana ito lang, mare? Nayurat pa'y kunama. Sika talaga, Mare. Baro atawan, ngem nagadulat ta ti kapapam. Sika atirong bang agbalbaliw. Saan adag iti kaarubam? Anya? Nakaskas daw mo dagita nga agasawa. Noon niya nga ta tinakabasbasulan ta kadakwada. Wan nga ron. Kasta unay mag-agura da kadata. Anya nga ron. Tinapatag kit amutay ti bagita nga awan ti dakas nga naramid ta kadakwada. Sa bagay mat kiti ah. At dala masabat ko kadakwada, i-greet ko pa iti Happy New Year. Ay nasaanan lakay. Uray na saya at tipan ng ibagam. Ngam para kadakwada kat insulto. Ay kit makaamudan ah. Ada kadakwada no tagidaksin da amin. Uray kasta unay agura da kadata. Saan talat ta mauma amang ipakita iti nasaya at kadakwada. Be humble kung nada nga rod, bakay? Hey, si Kamad Gayam, pare Daryaw. Ah, Happy New Year ah, pare. asos. Awan tinaragsak iti baro atawan no sikat masabat ko. Anya? Adon ti tattao anang greet kanyak iti Happy New Year. Isu ajak kasapulan ti greeting mo ita. Ay, Ken iti kaano man saan ko akasapulan. Bawat ham? apay nga kastamutin, pare. Awan ti kumpare kakasken ka. Sumgarak pa'y nga inawagam iti kumpare. Salbag ka kiti. Pare Darya. Mala, inkan iti papanam. Happy New Year nga ibagbagam. No agmamalas agmanan itatawan, basol mo. Gaputa sika ti amok, amang mangted iti malas iti biyagme. Anya? Aywan ah, no agmamalas ta itaatawan, basol dayjay aben, awanan baeng. Katuin, tunggal maira na amasabat ko iti bigbigat, agmalmalem anagmadi ti aldaw ko, iso ang malas talaga. Ay pudno day talakay.
Uray ni bakit na, no masabat ko iti Lunes, ay na agmamalasak aginggat Biyernes. Ah, Katuan man, iso ang malas da talaga nga agasawa. Di da pa'y lapumanaw ditoy, tapno awan ti malas akaaruba. aguray bakit? Addan tulata. Sa bagay, maaramid tanto apapanawon ida, no agswer-swerte ta. Ah, anya ti kayat mo asawin? Agswer-swerte ta itaatawin lakay. Ngamin, naghanda ta iti adu ang nagbukal a prutas idi New Year. Ne, wala niya. Sapay la ko mga road, ta itaatawin ti panagrugi ti ibabak ng tabakal. Ay na, sana all talaga. Oh, apay manen asana ulti ibagbagam maray. Katuan sana all ko na. Gaputa da kayo lang nga agasawa dito balay yung agmalmale, manakailad. Ha? Ay, sana kas kanya kamarabrab yan na mapan makitang tangdan. That's life. Kasta talaga ti biyag maray. No di mo maawatan ti Ingles, ilokan mo pa yun. Unay kameten, inaramid nakman na nakaslamaang. Sika mga men, numaminsan kasla di ka makauawat. Ha? Numaminsan, jak amo no nasubraan ti kinalaing mo, wano talaga ang maag ka. Ay na, nalabas mo't day ta pa nagsasaom. Ang mga numainsulto aken ka kat matungpa ka. Ala, inakon, ta ang mga numalipatak nga kumarita. Ay, idaramudom kan tupay. Anya? Ay na, nagmayat mo ti pa naghililad da suping nga agasawa di tabalayda. Wan nga rod nana, uray siya. Kat nalabsak ida itay ang nagmayat ti pa naghililad da. Kabayatan ti pa nagselselpon da. Ay nagganas abiyag. Naimbag kadakwada tauray saan da nga agtrabaho, kat addalat ta pangalaan da iti kananda. Nasaya at no kasta. Ngam ti pakaalakak. Tay man nadamag ko. Anak ko na kano ni Supeng, amang namnama da iti swerte asumangbay kadakwada. Ha? Wan, namnamaan da kano. Gaputa naghanda da iti 12 a piraso ang nagbubukal a prutas idi New Year. Anya? Ay unayan a pamati da ita. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumangbay ka di mo ti swerte. No addadalatan di ta unag ti balayda nga agil-ilad iti agmalmalam. Awan imbes a swerte ti sumangbay, malas kit di Ay naku namon nana, malas talaga. Ay, apay ngay lakay, makadlawak man. Ah, Manon alawas tinapalabas manipod idi January 1. Ngam nay, aging gaita, awan metla ti swertin asumangbay ka data. anya lakit din bakit? Makauray ka kadi. Masiguradok nga umadanin. Saan pa'y nga ita? Ha? Saan nga taaga po kadaroda nga agasawa manenday toy apa nagmamalas ta? Naghanda tamot iti nagbukol a prutas idi New Year. 12 pa'y apiraso, ngam no apay mat akastoy. Ah, Awan pa yan maisaang. Ay, masabat ko la day aroda. Talaga ang makangagmanan day kanya. ala, di ka kadi madanagan bakit? Haddan to, umadanin. Don't worry. Agyaman da dya suping, tanatapwalak pa iti ungot ko kunkwan. Ay, tanusan na durab ko ti subsub na. Ha? Agasam, sakit din ti bagaan na, iti saan na makawawat. Ay, adan tula ka sa pulan na. Padas na ti umaimasideg ta pagsasawak man iti 145,000 asao. Uray siya karod mare. Makapapuno mo dayjay asuping. Jak to lang makapagtapal tungpaag dayjay. Ha? Nasing putak mo ti kunak. Ngam nalabas ti pa nagsasauda nga agasawa. Agasam, napanda ka no imbagbaga kadagiti ka aroba. Ada kami nga agasawa, ti malas kadakwada. Ay, salbag da dya suping.
Kas lapaltat nga awan utek da nga agasawa. Ha? Kunmet! Agswerte da aya, no kas jelatan nga agililad da iti agmalmalem. Ay naku namon, mare. Ngam ala bayam, masabat ko dayjay, talaga adyak palapsan. Ay, boy, mare. Ipungot mo. Aginggat mapukawan iti puot ti awanan bain. Oh, si Kamat Gayan, kumari suping. Di nakman awagan iti kumare. Iso nga agmamalas kami, gapo kata kayo. Anya? Mabait lang man, mare. Oy, di nakasarsarita si kamalas ko na, nay. Nalabas mo di pa nagsasaom si kaababae? Anya ayat saan anasaya at nga inaramid mi kada kayo. Takas taunay di pa nagsasauyo, ang malas kami kada kayo. Ha? Basta, malas kayo at talaga. Nita ulitin na. Dayta ti maganab mo. Awan ti tao ang malas, no nagagat ka nga agtrabaho. Kasano kuma, asaan kayo nga agmamalas? Kat adda kayo laang mat nga agasawa, ije unag ti balayo. Agmalmalam kayo nga agililad. Ha? Saan ang maala ti swerte? Iti panangisagsagana, iti nagbubugal a prutas anya. Agkagat kayo Sakat no agmamalas kayo, pabasulan nyo ti kaarubayo. Awanan kayo iti bain, salbag kayo pay. Anya? Maminsan pay, nga damadamag ko, nga mapan mo manan imarmarites di ta kaaruba. Talaga ang makaraman ka manen. Saan laang atong pa? Anya? Tinumpa na kadaya roda? Ay, awanan ba yung daya Inaksugudan ni Jabalay da. Saanan lakay? Saanan? Ay sana nasaya at daya nga inaramid na kan kabakait. Datati sana nagbalin anasaya at kadakwada lakay. Gusto ni Roda, saan ang maala ti swerte iti panaghanda iti nagbubukal a prutas. No di kat maala iti panaggagat. Basol tamot lang. No apay ngagmamalas ta. Saan abasol ti kaaruba lakay? Agtrabaho takit de. Saan tamang namnama iti swerte? Anya? Ay, apay ngay may ka, si ka suping. Anya masapul mo, Imay ako mare. Bumulod ako may ti bagasyo. Awan ngamin isa ang miitakin nila kay ko. Aya! Apay, awan na nabtog as swerte di balayo, Ha? Nagpuskur mo tarupa mon nga umay kapayla dito balay mi nga agbulot iti bagas. Awanan ka talaga itibay na niya. Kumare. No kung may dinalpas ti New Year kat nagtrabaho kayong agasawa, o di ada isa ang nyo ita. Angam saan met, gapot amang namnama kay latan iti swerte. Ha? Di oray pa isang agasota nagbubukal a prutas ti ihandam. No sadot ka met, ay agmalas ka talaga. Understood? Wan mare. Kat alan pangaasim ta ikanak iti bagas. Ay saan? Imbis ama siya naken ka. Saan? Marurudakit di Ingka iti tersena ni Bakat Marian. Ijay ka nga umutang. Tano siya, pulos, di kay kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Oh, si Kamat Gayan, friend. Narabyan ka man yan? Wan nga rohan. Nagrigat lagi din ay ati awan service na. Agur oray lata iti luga ni Jay Ili. Makipilpila. Kasta talaga. Kat, gumatang kang aminan iti motor mo Total, adamot kwartam. Ha? Iti kasta, saan ka amarigatan nga agururay iti pagluganam, no agawid ka iti malam. Ay,
Oh, apay nga agsanay ka? Kaya't ko man ti gumatang, friend, ngam ay na. Saan pa yada ita ti priority ita? Amo maten nga oray la talo dagiti adding ko apagad adalak. Sa bagay matkit di Sapay la ko mga rod Tadada nga umado ti umay agpaparlor kanyak. Di kasta magagatang iti motor ko, friend. Ay, nagrigat laki din na yatawan lugan na. Pampanunutay kagumatang sa lagan iti motor ko bakit? Pangalaam ngay mat iti gatang mau. Adamo iti basit nga unong kaw iti panaglaklakok iti natag. Dumawatak iti anak ta iti inayong kaw. Ay katuan na, dakal mo't laang akatulungan ti motor. Wag bakit? Gumatang ka talaga iti motor. Tay man makargaan iti sidecar. Iti kasta, mapasidecarak to. Inton adanton tinawadwad a kwartata. Ay katuan na lakay, kasaritam to nga rod ti anak ta. No anya mo't ti makunana. Ay na! Nagganasan! Ay na, nagmayat mo't ti ungor day ta motor mo lakay. Ay, katuwan mo ta. Saan lang nga ti ungor na sinagmayat? Nagwapo ko ng paya. Anya lagi na. Laklakayan ka ba? Ay napakay. Uray kastoy ka lang ikaw. At least, gwapo lang ta. Kung gwapo mo't lang ti motor ka. Hunda ko naman. Alaw nun. Ay, sana ko namang magna ang mapanijay talaon. Uno ijay bangkag. Di service ko naman. Anya. Ti awanan ba in ala kay Roger? Apay lakay. Anya ti inaramid kan kaday di ala kay Roger. Magmagnak itay iti kalsada. Apo, 5 bas ako namlan isula ang tada motor na. Anya. Apay, nakagatang iti motor na day di alastog alakay. Kawin, iso ang imato man ng tiis buna. Pataray iti kalsada. Anya. Di pa ilaka may itong partag nakag. Pasikat launay iti kabarbaro ahunda na. Ay, syakto lang ti makaerwar iti motor ka. Dalaposak iti tengat kalsada. Anya. Jak maguston ti panagpatpataray na iti motor ka. Payman, planwak man ti panangirwar kumot iti motor ka. Payman jumper ang motor. Iti kasta, al-alis taw ngem ti motor dayjay ala kay Roger. Apo, sana all talaga. Umas asenso. Dagitaman. Finally, nakagatang matlangan iti Miyok. Naimbag ka pa'y friend. Sana all talaga. Ay na, nujak laka sa pulan agit gumatangag aya. Kaya't mo asawan. Saan ako lugan dayta? Ay, saan Kasyan no, kasyan. Diyak kaya ti hulugan, sakit ti ulo no awan pagbayad. Sa bagay matkit di Kat padaraam nga rudan Iti kasta, naanayas ti taray na dayta motor mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iparcham, kunak. Si kagat dimat. Ay ngam ala, nubigat umay ka iya balay, agluto tayo iti basit a pagsasanguan tayo, tapno awan ti maibagbagam. Oh, mare, papanam. Umay ka mapantay di ayan da bakla. Ha? Apay nga ijay, ada ka di paskanda. Awan mare, nagluto lang iti basit a pagsasangwan. Anong meron? Kat, gimatang mo iti kabarbaro a motor na. Iso dayjay,
Agpa-foods mo't Ni bakla, gimatang iti motor na. Wan mare. Apay akas lanas daw ka. Apay, di mo pa'y nakita dyan kabarbaro amiyo na. Saan pa'y mare? Ha? Kasladyak pa dyan ang makagatang ni bakla iti motor na. Pangalaan na nga'y kumamot iti paggatang na. Umdas ka di mat, di pa nagparparlor na. Anya? Siguro, addamanan hinututan na iso anak kagatang. Ala, ingkan kumare. Diyak kaya ti umay, ang mga no nagtaod laang iti hot-hot di ipakan nakadatayok. Ha? Sanon? Pangalaan kumamad na dyan bakla ti paggatang na nga iti motor may. At naman ang hinututan na akiday. Katuan. Hay, diyak man amumit iti dayjay aleti. Tapat padyan na dayjay abakla. Ha? Awan lang mo kaon. Ay nalakay, nasken ang makairwar tamat iti motor, sakbay nga agbaro tawid. Wan bagay. Masigurado ka makairwar iti jumper ang motor. Sakbay ti New Year. Iti kasta, adaman panurburak into New Year. No kabalan dati gumatang. Kabalak mo na. Apay kitin. Siguradom laang lakay. Tane, makadkadlaw akon. Ah, Datan sa laangan ti awan motor na dito'y purok tayo. Narigat met no datalaang ti magmag na alabsalabsan da di ta kalsada. Amo bagay. Nadamag ka wakas taunay ka no pungtot ni Lando kanyak. Tapay ka daw. Yaman amo ti daya tao. Isumod lagaya managmaday ti panagkitkita na kanya. Idinalabsa ka magmagna di kalsada. Na yan da jalan daw. Awan mo tidakas ngar aramidom kenkwana. Amo matayin bakay. Sipod pa ay napagklan na gijay nga agasawa managapal. Amok nga umapal da iti motor kaw. Isu akas jay. Saan ko kumamay bagatay ta? Ngam nadamag kumitlang amay nga umapapal da iti kabarbaro ang motor ni bakla. Ibagbagada ka na o nga da hinuthutan ni bakla. Isu ang nakagatang iti miyaw. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Di da ka mangirwar mo no kaya da. Sana kasta tila mapanda ibagbaga no adda apalan da. Nay, si kamoy kayam ti masabat kaulan daw. Nagsapa kamay. Papanam ngay. ay mapanak ijay tata. Inakman irwar dya jumper ang motor kaw. Ay na, hanya laki ding. Ay agasam man ta jampar. Uy na! Tapno maikat iti panunot yaw, ada kailang ti makabail agumatang iti motor. Ha? Nay, hindi akong tata. Nagsubli Paglugan akong di jumper ang motor kaw. Ore aglumbata dito kalsada. Ay ya. Huyo kayo amin nakaruba! Huyo kayo amin! Ay, aramidang. Ay, ipukpukaw ko nga raw kadagiti ka aruba huyo da amin. Ti kunada siguro, isoda lati makabayla, makala iti motor. Nang runakan ka ala kay Roger! Ayan nan, tayo hundam ngay palpalastog mo. Umay ka taglumba tayo di kalsada. Woo! Ala, huston lakay. Saan? Kaya't kung iparupa kadakwada, ano ka ba landa? Ay kabalak mait. Uri si kabakla. Irwar mo man tamiyaw may pampanakil mo. Saan nga agbalinday ta dito'y jumper kayo? Salbag kay ka amin. Naglalastog kayo. Ay, na Diyos miyo, Marimar. Magkapaalak. Apay, sumungsungad ka pa'y laang. Ngam kasta unay nga alak mo. Amuam, nagmayat iturog ko itay. Nakariingak ga po iti panagpukpok ka o dahi alando. Aywan, oray siya. Nangag kumatay jay. Ay, sos, napakakitid ng utak nila. Aywan, pudno, day tanakunam.
Iti kaano man, jak matimpalastog yung motor ko. Basta gimatangaglaang mat, tapno daw sara ka mapanayjay parlor ko. Ngam kastyagit din di ibagbagan na. Nairuwam tayon iti kasjay nga ugali da. Iso abay-bayan tayo latan. Ay na, sigurado friend, no New Year, paunguran na iti kasta una yung motor na. Aywan nilando pa iti kunam. Na ito lang na ti kinaparamag na. Banorbor na aday jay hulugan a motor na. Anya laki din nilang daw. Ay, jak mo't ipalpalastog ti motor ko kilkwana. Ha? Ngam no apay akas jay timpukpukaw na. Nakababay ka na kiti karuba. Ay, bayamon lakay. No iso ti pakaragsakan na akit anyangay nga raw. Ay, sa bagay mo't hindi Nakairwar lang iti motor na. Kastao na yan, apanang ipalastog na. Naimbag kumabot nga raw nukas. Hulugan mag. Uwan nga ron Ay, nakalaslas to nga talaga nilang daw. Nagmayat na siglutay. Ha? Katuan may, nagmayat na siglutay. Tapno agnakam ti awanan bay na lalakay. Happy New Year, Mare. Ay, kastamad yan ka, maray. Anya ngay day taimot mo. Kasla gasolina mat. Imbes amakanti mapan mo gatangan na handayo. Gasolina mo day ta ginatang mo. Oray basit laang ti handami, maray. Tinapatag, adda pa unguran may inton madamdama. Ha? Banurburin may mata, iti kastaunay yung motor may. Jumper ko naman. Anya? Alangan kat di mat nga itulok may. Adalaang lakay Roger kas kadabakla tinatagari ti motor da inton alas 12. Ha? Napigpig sa ati ungor jay jumper may. Unay kan kumare. No anya launay ti pagkaskastan nyo. Ay na, di ka man kumare. Kaya't milaang mat nga ipakaam mo, ano kabailan da, kabailan mi mata. Ala, ingkan iti papanam, tadi kakit manaktak. Diyos mio, Marimar. Ay na. Binorboran dan jay hulugan ang motor da. Uwan nga ron kumare. Apaw, talaga ato the highest level ti pa ng paborborda. Di pa ila madadahil ti motor da. Ay, una yun ti ada karuba na akasta ti kinaparamag da. Uwan nga ron. Dagita kita tao, asaan da abagay ti bumaknang. Ha? Uwan tano bilang man ta bumaknang da, ay na, mangibaddat da. Ay, true. Mangibadag da talaga. Kita ang manita. Motor laang tinairuar da. Hulugan pa. Ngam ne. Kasla isuda matan ti kabaknangan dito lugar tayo, ha? Uwan nga ron. Di ka sa nono bumaknang da. Awanan ang mga no ultimo kwartada nga iduldulin da. Kat ipukaw da iti kaaruba dati gatad na. Sigurado, natitilang ngayon dagiti amin nakaaruba pa kahit. Ay, wanala kay. Natitilang da talaga. Nagpiksa ti ungor ti motor ta. Kita, sana pinaungor nila kay Roger J. Honda na. Mabain kanya. Ha? Uri nangin-ngina J. motor na. Nagugwapo mo ti jumper kaw. Ay, wanala kay. Adayo No kasano kalaad nila kay Roger. Isumat ti kalaad ti motor na. Agkarkaro pa da. Anya? Katuan, narakab ti sango di motor na. Iso narakab mo, di rupa na. Ay,
inalpasan ti New Year. Sapay lako mata sumardeng meten nilandaw, abanurbor iti motor na. Wan nga raw bagay. Kurang lagag ki inaldawin na ti panagbanurbor na iti motor na. Ha? Hulugan mo. Ay, sopay ah. Naku nang aron ni Franco kanyak. Asaan ka no nagbaybayad ni Landaw iti nangalaan na iti motor na. 2 bulan ka daw na sana nagbaybayad. Ah, ay di da pa'y laka nga ron umay guyudan no kasta. Isong aron nga aglam-lamang ni Landaw no amo nang umay di kolektor. Anya. Palastog nga ron na palastog. Hulugan mo iti motor na. Sagad saan pa yan na may bayadan. Di da pala umay guyudan. Tagitag man o tultuloy lata. Di kinalastog na. Pasensya kayon, sir. Yan talaga guyudan minti motor. Manumutin na bulan adi kayo nakabaybayad. Sir, Sabay baka pungtut kayo, nukas dya singiran kayo. ay kuha sir, pasensya kayo na sir. Agpipindasin siya tayo, sir. Ala, yag yun ti susi. Tayo so ti pagsakayan dya may sa kadwani. Ay, win sir, no isuti ko na ayaw. Nangalaslastog da iti nakairuar da iti motor da. Uray dala banurburan iti kasta unay. Nang runay di New Year. Hay na! Ha? Anya nga ita, ginuyod dakat nga ruad. Hulugan lang nga rudan. Saan na ba yan na hulhulugan? Ay na, lakon. Hoy, sino ti paspasagidam si bakla. Hoy kamat apay makaungat ka? Napasagidan ka? Anya. Pudno matin bagag. Kan, when, si katipaspasagidak, doa kayo iti asawa maparamag. Nakalaslas to kayo, iti nakairuar kayo iti motor. Hulugan lang arudan, ngam saan pa'y anahulhulugan. Anya ngay ita, inalatan. Anya. Awanan, ti banurboran nyo nukas jay asumuro ti kwatit yun, Makapalik kayo? Naglastog kan. Ay, nung kasano ti kinalastog ko, triple bet kada kayo nga agasawa. Nalabas ti kinaparamag nyo, kundi jumper kayo, hulugan mat. Sakit ipalastog yu pa'y, anya ngay ita, wish na, wanan, wala na. Nawanan bain. At subli kay manan itisigot ang magmag na. Malabsan kan to lang iti kalsada, parsyakan ka iti tanom. Diyay na ornong ijay sinilong. Kaasi kayo mat. Imo na ngamin di para magyo, anya ngay ita. Nga. Ha! Salbag kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Taray, nakita kayo itikalman kinibagat mo iya iliaw. Napanan nyo? Ha? Ay, kuha paray. Naggapo kami man, yan tikabsan na. Nagpapaskin na kami paray. Ito napan kami mo ta. Ay na, naimbag ka pa'y pare. Naragsaklat at ipanagkuykuyog yung agasawa. Ha? Apayan ako ng muday ta paray. Una, amumatan ka ta kami. Saan kami nga agkuykuyog kinibagat ko? Nang runa no Jairual. Ha? Mabainak ngamin kadagiti makakitkita kada kami. Nang runa dagiti akin am mo kanyak. Si kakit di man paray. Pudno ti pagbagak pare, ibain ko ni Marisa.
Kita man nga mintilangan na ita. Kasladram je bagina. Anya. Anya ko nang pare, ada chicks mo ili. Ha? Anda pare, iso ni Linda. Napintas kan seksi. Naputaw kan natangos ti akong na. Nina. Ore asino alalaki ang makakita kan ko na ay sus. Magustuhan da. Gapo iti kinapintas na. Anya. Kasanumat kami na sa anak nga agbabae. Kita man tilang ati asawa kita. Ore asino alalaki. Sana may panakal iti kaadwan ti kasjay nga style. Nakababain. Anya. Uwan pare. Iso ajak na lapdan di bagi ka nagsapol iti sa bali pare. Sana kami na nanaragsakan ko anak. Manipod na dan kami iti anak. Di nan maasikaso ti bagi na. Iso akas ladram ita. Ay na. Nagpintas ka mo iti dayta akaws mo, darling. May bagay unay kan ka. Ay na, agyaman ak unay, darling. Uuwan gayam. Ang mga nunawaya ka inton bigat. Ha? Nawayak mat. Ada ka din napuutam, asa anak na imanugot iti kayat mo? Sa dino di papananta? Mapantay jay beats. Siyak ti makaamoy ti amin. Ay wow! Kayat ko dayta, darling. Para ken ka, aramidag amin nga amok apagragsakam. Isu asa anak ang nagpangadwa, anangayat kan ka. Gaputa malaksid iti kinataar mo, nasingpat ka. Apingita ka laang, Dario. Dua nga aldaw asaan ka nagaw-awid. Naimbag kumamat nusong batam dagiti awag ko kan ka. Tapno sa anak ngagdandanag. Napnapanam. Awan man ti bibiyang mo no sa dino tinapanak. Tinapateg, nagawidak. Ket pagyamanam kumatay ta. Anya? Agyaman ka. Tapam panunutag pa iti agawid. Tano saan? Sa anak kuman nga agparparang ditoy. Apay, no saan lang agapo iti anak ta? Agawidak pa'y aya. Saan? Anya? Adda ka di parikot mo? Apay akasta kamutan? Ne, salutsudan pa'y laang noan niya ti parikot ko. Sika, ti parikot ko. Day talangam, nagbalin kan alusyang. Ha? Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Diyak ka muna nang nonya ti parikot ni Dario kanyak. Ha? Awan mo ti amo ka nagapaan mi. Basta kilaat-latan akas di ti ugali na. Anya matan ti anak ko. Anya nga taya ti parikot na. Ala, bayam ta kasaritak to ni Dario. Numaranaak amayat timud na. Agyaman ak nanang. No siyak nga main, uray na saya at ti panakisaritak ken kwa na. Bugkawan na. Iso nga aguli makaklatan ah. Ala, bayam. Siyak ti makaamukan kwa na. No dagita pambanag nanang, saan na nanasken pa ya sa lutsudan? Ha? Saan nyo kani amadlaw? Tunggal at dapaskan. Diyak maitugot ni Marisa. Gapo tamabaina ka makantyawan dagiti akin amu kanyak. Aniya? Kita nyo man tilanga na. Kaslamit tendram iti kasjay nga itsura na. Di namat ngamin amu ti agdayet. Aniya? Day talang tirasun mo. Tapno kasta ti aramidom iti asawam? Ay nananang, sana ba sita ba nagdayta para kanyak? Mababain akaon iti kaadwan, gapo iti langana. Anya? Saan ka pa yung agawid, pare? Wan pare, mapanak pa nga ni Jaili. Sa batak ni Linda, adda na patagapag nami. Ha? Ay ngam ni pare, pang-asima.
Di ka agitandahan nun iti uray asino. Awan pa'y ti uray maysa, nga kinam mo iti relasyon mi kinilinda. Ni ka mandanagan pare, matungpal na itong imbagam. Nasayaat no kasta. Amangan ngamin no maikaglis ka, no agsaludsod ni Marisa, no apay asaan ta nagkuyo. Ay na, nakaragrag sakak. Gaputan nagkita tamanan. Kasta akmait, naragsakak. Gaputan nagkita tamanen, kalpasan ti mano alawas. Ay, pasensya ka na. Nakumikumak ngamin iti trabaho. Awan parikot. Tinapatag, kat nagsarak ta ita. Mala, mapantangarudan iti ayan tilugan ko. Mapanta ijay sigod na papapananta. O sige, darling. Nasaya at si Mang Petkan. Agpudno ka man, Dario. Ha? Asino ni Linda? Anya? Asino ni Linda, kunak? Sino din nakaibagay ti daytakan ka? Saanan anas kan? Ti saludsod ko, ti sungbatam. Kaya't mo ama-amuan no asino ni Linda iti biyag ko? Kabit ko. Awanan kay tibain. Awan ti makagaputap no aramidam dayta. Apay, nagkurang kadikan ka? No iti panagkunam ket saan? Nagbidot ka. Kita man day talangam. Manipod addan anak ta. Nabaybay amon tabagim. Nagbalin kan alusyang. Anya? Kaya't mo asawan, day talang ti makagapaw, no apay nagsapol kay ti sabale? Wen! Nagsapol akiti sa bali gapu iti langam. No ar-arigen. Kasla aginata no kasjay nga agkuyog ta. Tapno mo man niya. Mababaina ka dagiti akin amo kanyak no kasjay nga agkuyog ta. Gapu iti langam alusyang. Anya? Aniya ka din day ta mapaspasamak ka, Dario. Nanang maawatan na kumamot ah. Anya ti kayat mo asawan. Kanunungan ka iti day tangar aramidam. Awan mo ti parikot kini Marisa, tapno pagaramidam iti kasta. In-ino ta mapukpukaw ti panagayat ko kuana gapu iti langana. Ay na, anak ko. Isu ti ina ti anak mo. Ngam kastakid din ti ibagbagam. Anya kamutan. Hala, gusto nanang. Gusto. Ala, no day ti pagragsakam. Awan mabalin ko. Amok, aklo na kasaan ko ang maipay amin dagiti pagrabangak kasasawa. Nambasit la kumamot ang respeto ti kidkidawakan ka. Nabaybayak lang ti bagay. Gaputa ti anak ta ti kang runaan nga sa sikaswag. Saan ka mababalaw? Nagsapol kay ti sabali a babae ang makaipay kan kay ti ragsak. Ba nagadyak maipay. Ngamsapay la kuma. Tadi mo to pagbabawian ni Tiudi na. Sus, jakman kaya dagita dramam si ka Marisa. No awan ibagam, agulima ka. Oh, kumusta? Umay ka dito'y dagos ko ita? Wen, umaya ka umay. Imbagak matken ka nga umaya kita. Saan ka di? O sige, urayan ka nga urayan. Okay, bye. I love you. I love you too, darling. Oh, nagluto ak iti paborito masidaan. Manganta. Agyaman ako na Linda. Amom, si kalaang tinakarik na ak nga special ak. Maidasaran niti makan, maasikaso, kan aminan. Ha? Amay, saan ka di maaramid ti asawam kan ka ti kastoy? Saan? Si kalaang ti mangar aramid kanya kiti kastoy. Oh, mabilan. Siya akong ti mangilo ka titirida.
Oh, si Kagayam ti magbagada lalaki ni Linda. Oh! Sino ka? Apay dinanog nakmadlatan. Greg, apay nga imay ka. Kunakman mo inton umay pa'y abulan tiyo umay mo. Awanan kay ti bain, Linda. Daytoy gaya malalaki ti pangisok-sokatam kanyak. Greg, gusto ko man, pangaasim. Jaksar dengan daytoy, aging gasaan ang maawanan iti pot. Apaya di mo imbaga kanyak. Nga dagayam sa bali alalaki itibiyag mo. Kwa, pasensya ka kuman, Greg. Jack-in gagara ti amin. Manipo dita. Agwin na swastan. Lipaten nak, talipaten kamaten. Saan? Pangaasim. Pakawanan na kuman. Awanan di makagapupay, tapno agtali ka ka. Makaamukan itibiyag mo. Aniya ka din dahito anapasamak kan ka, anak ko. Oh, nagsakit ti ulok nanang. Kanjak, maikuti ti makanawan nga imak. Kastamatan ti sakak. Ay, o na yan. Agkakapsutak, nanang. Ala, siya kunti makamo iti asawak nanang. Agi na na kayo mutan. O sige, si kapailang nga ro ti mga sikasukan kwa na. Ikarigatam ti agtugang. Subuan ka. Nasken amangan ka pa'y. Sakbay at tumaram ti agas mo. Agyaman ako na. Bakit? Awan anyaman na. Agpapigsa ka. Tapno makasubli ka manan iti trabaho. Bakit? At ako makayat kong ibagakan ka? Ha? Anya dayta. Pakawanan na ko iti amin na nagbasulak kan ka bakit? Amok nga ado dagiti nagkurangak kas asawam. Ha? Gapo iti langam. Nagsapulak iti sa bali. Panagkunak. Ket iso ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangap. Ngam nagbidutak magayam. Dario. Pakawanan na ko mabagay. Iti laksid dagiti basol ko kan ka. Inaklon naklata. Kasla awan anyaman na. Awan day jay. Tinapatag para kanya kat nakaamiris ka lakay. Bakit? Sa paila kumaa. Tagtultuloy day tapa nagbalbaliw mo. Lakay. Agbalin ko mga adal kan kaday ka, anak ko. Nanang? Saan nga umdas ti panagbaliw tila nga, ti asawa. Tapno mang sapol kay ti sabali, amang punno iti pagkurkurangan na. Ngamen, iti kaano man, awan tinasaya at nga ibunga ti kasjay nga aramid. Nanang? Agyaman ka, tanasing put ti asawam. Inaklon na ka, iti laksid dagiti basol mo. O nanang, naamiris ko dagiti nagbidutak. Kat ikarik nga iti kaano man, saan na maulit pa. Ipagbagak ngamin idiking ka pare. Yung dinak ba ngamin impag. Anya nga ita. Di mo amo alulukon na kamo lagayam da Linda. Wan nga rod pare. Nasakit itirik na ti maluklukaw. Sana ya pare. No nasakit tinakam mo, gapo iti panangluko ni Linda king ka. Kastamot lang tirik na ni bakit mo, gapo iti panangluklukom king kwa na. Pare, Isa pa nga asim pare. Gusto ko man. Isardeng mo, dahi tangaramid mo. Amangan mo iti may kadwa gundaway, ket saan na kanto ang maklog ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo,
Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.